Fil-kunċert Rockestra organizzat mill-Malta Community Chest Fund, l-udjenza komplet mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali li kienet taħt id-direzzjoni tal-Maestro Sigmund Mifsud. L-orkestra kienet komposta minn 65 mużiċist. Għal dan il-kunċert attendew aktar minn 9,000 ruħ fl-MFCC ta' Qali. Il-qlieħ minn dan il-kunċert mar kollu għal Community Chest Fund. Fost l-oħrajn l-orkestra daqqet siltiet minn gruppi leġendarji bħal Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Guns N' Roses, Metallica u Kansas. Fost l-artisti lokali kien hemm Mike Spiteri, Ivan Filletti, Paul Borg Bonaci tal-Fakawi, Gianni u Warrell tal-Airport Impressions, Michela ta' Xirka Rock, Glenn Vella u Kenneth Kalleja fost l-oħrajn. Rockestra sar taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta u Sinjura Bela. Għal dan il-kunċert attendewlu l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President, il-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni u n-nisa tagħhom.